Canada Smile Ghana TV for so far Japan aka Enkrata Mukin Kong. Abusia ani de kwan so baso na wa share video no ed amaye. Eye nkunimdie nko a eye nkunimdie enko a na sabi ene de edru ya kache edru ye kwan no. On sa adwempan ne de ye ne menya bifo. Adwenepahen ne de ye ne menya beef. Wa hwe nipa ye oda ho ya nanim ase adwe. Unse de we adwe be pekwadu a adwe o be pekwadu a na waye nanim se ase mobomobo waye nanim sa akura bi a sabi obedada obi abeji ade sa ena abaya we wote waye no ho abosoma kotre abaya oda waye no ho abosoma kotre ena wodada no ho obaso no waye no ahye video no we real quick ye nche sa pepe we good morning good night good evening ni nyina bi so ate ase sa pepe so adwempan metena ase de a na mai na matena ase sa na eye Saturday ene yesimu sa ti mon share video no na ese ne yenko we real quick mon share ne yenko na abusia sabi enyo bibra koso e wo social ne media yi so ba ya e friend eye na yas odimi anopa awia enwumle na masan asomo oba wo so anetwe na yase e de ko baabi e ko som e wo bema efie die sister ipa na oye normal de sister ina boko de oye normal de e na sabio wode wa yase ene na basa no oye normal wo se da bi adwempan na meka obi to bi a won te ase Abusha mo share video ni anko we real quick sa pepe we quick one meka obi kasa bi adwempan ne ade interest but wo se me no me nkontokwa eni nkukuo me nkontokwa so nye de eni nkukuo so da bia me kontokwa edi nkunim enu ntina abaya we ye oda ho ya waye nanim soro ha se adwea ekomadina yede kodu ebre no wode wa hwede we nanim da ho ase adro no abusia adwempan ne me nkontokwa eni nkukuo da me nkontokwa so nye de eni nkukuo da abaya oda ho ye friend na ya ase oba na ya ase eye ne de ho wiase before ma nyina sa abaya we na ekohwini a na ya ase eye ne de na Janet asane 100 stars the Janet nyangopo won hyirawo hwe enne mekra eho atono enne meda adentia nipa bonfo na yasi ekotam sabi obi ba aye freno Kofi Safo last year edene breme se me monu Kofi kowu na odene bae no so enam se adwempan ne mekoma ma entino tio enam se me obi a me fight justice for a ma entino wode man ne bae no na me de minim se sabi nipa bonfo we sei a oda ho nei satana nim se sabi bia man no obi a wode oyere Africa na abade esi de se opam wo ba no esi abonten na oba no kotete oba no ko haahai entino enam obi a obesi me so no me de osie eyoyo me nua ba twenebu akodua enti me de osie eyoyo me de wosie eyoyo se magina wa tu na mayedey na ma welcome no ofa na sem emetomanim na ampani ampa odina sem bai e kire se be ma bi efre no Kofi Safo ono sabi ono na ton ne car ene ne camera na oba abuchire obeduru ye no be ma no tete no be ma ne mane ne ba be ma no tete be ma ne mane ne maame sikampa obedie mpo no wa ba ha be jimbia ye be bando 15 minutes ye mpen kwase asem ye de e wo ha o ye be bando 15 minutes ko na kokoda yes okwa no akoda me kire se page na ye media enya me no dia ntunti me kire se ma me jimi wa se oba 15 minutes no akọ me do to jail ye be fro jail man sa pepe mama suspension 15 minutes ko na kosu nyansa
enti ene meda kyerɛ sɛ me start expose no me ka kyerɛ na Nayas sɛ abayai once wakɔbɔ ɛpaa tie medi matem saatam krofo na me koma wo na ɔmo didi watem no enne wako one saa nkofo no matamfo akoye baako de a wo so ye metamfo enu ntino me mpese me ba abonten na ma ba be kasa ka kire won krofo na wo so mmra medidi matem trotro shares ne se omunya jimie na omu jimie no me kan no enam sa abayeye oda hoyi na Nayas size 42 a ne 9 se pensere wentimi anya ne 9 na ne tonko an ko black meli Ghana sikafo no Mr Johnson ote Germany ha kogije omusika ode koye ne to e wo Ghana ohun Pamela no fo na nani breye kokoye na no fo na satan sika esaaye to anya sika ne bia akoye no fo no ena ode be hia eye Mr Safo a sabi obo adwen kese to Mr Safo etirim se ono o fie o ka o se na Mr Safo so ye de bo adwen to ne tirim se bo so me kra no mebro 300 na 500 euros yes no biad na adwene enenam ena Mr Safo ko wale abaye okọ wale no Mr Safo maame ankobi ne nua ma mu anye de ankobi na busuafo anye de ankobi enti ekoba no sa nurse akwa ete se wasaka poma no anye de wanwam 15 minutes ko suspend why ono wa me no wapa mu nkobi page ne bi na mu nkogimi wo ho yesu nyansa nkwa wo ha unyame nhweme enyansafo ne behweme oba ubejimi a 15 minutes ma bundle na woko sa enti ne ko bae no nesa awale a busuafo bia nkwa ase Nayas won se won krofo na do ho akobọ mu no won krofo nkobesie jimifo na ono to no se won popo no tomra nkobesie no se ma wo se wasan start jimi na Nayas me wie wa nkobesie so afena mbe expose nkobesie ma me big time me wie wo na no anasa wo metima ma break because wo do so na doso Nayas metima ma break e wo ho na ma konkobesie so because me wo se nkobesie so ye de ejimijimi be ma na obetena abruchire na wo ne ma basis e na awo na wo ni suban no ne ma me aye ma adwuma aboka e wo Germany kruma no me hunu se still na no oguso ye de wo jimie asem bie ko wu a ejise bekra nkobesie wate ase enti enne Kofi Safo maame ene ne nuanom akasa omode me bone acheme enti na eye me de no Kofi Safo ne maame ne nuanom me da mwase se mode adwempahene bone ache no se obi bo me pa senka me mra na ka me mra me ku eye obi ka me mra me ku sabi obi ba meso no mekodi oba achi mekodi bodanfo we achi ka me be ku Kofi Safo ne Kofi Safo atimanya nkwa abaya we asane ne maame de Kofi Safo ko wura adurum na esana meso na Kofi Safo abusuafo ehu nokre Kofi Safo abusuafo akasa ne maame akasa nti na ya metena wonye na masse papa bi wase bie no a odow Nayas awale akọ wale ye be ma na maame oba bi be ma ne nua no ma bi Kofi Safo maame ene Kofi Safo enua ma gemo awa tu meso me da mo asese mode adwempahene bone ache na mo be kasa ti ami nyina na motimi akire mama mansan hunu se eye pressure bi na mo so be kasa ye meso no ma gemo awa tu because mpa bone ni we krampo na ono so maame a me ba be didi mo ba na tem no se nipa bone we se no ono mpo ne wona matamfo akoye baako de a edebenti na enkyere se SM welcome Kofi Safo abusuafo e ba me nchen ti Kofi Safo abusuafo ne maame ene ne sister no na mbe kasa wo sister ko suo no so nyina no adwempan ne magemu nyina watum mayema wa tu na expose no afei na me be chemu kena na ya seye Kofi Safo enua baako ete Canada wo se bra Mr Safo nua baako e wo Canada wo se na ya ase obeba Germany ha se so nim court a for no mum ekọ court se wo do no mum court de a nurse wa hunu se ekwan bi da wo enti na ya ase woni magu ase
on say enu we bia mpo Mr. Safo Safo kantanka aha also na busuafo start twa wachima. That's the power of AdwenepaheneTv. Expose no kwanya no ba bia wo obi a won sa hye manum de yempama pampam na ya ase obi a won sa nyina se edu no nyina hye manum yempama pampam onse sa ankofo no omo pa no omo ntimi nkom tokọ ka de ntina nko besie edu no maame so a odwane free social media 5 good days na won ntimi my life me AdwenepaheneTv na ya ase me mo da ne blogger this year me de wadwane so I become bloggers no me be training me tetew amwa ba be blogger pa ena 7 hours video na man ko be sie twetwae no o memo ye sa video na bro na ya se 7 hours video na me man ko be sie eyeye no na ya se wo memo ye sa video na ye dey abro sa memo ye hottest memo ye video wa better na west na ujina life obe kasa repetition kwa mekire wadwuma nani so mekire wadwuma no eni so ate ase na ya ase memo hunu se social media no wenye obia na wo so bi bodin e de gi followers wo so bi bodin afuna we wajimi pa wo ye bodamfo na wo angasa no na ya ase wo na angasa no ye followers ntwampo but followers se ne kitawo na ya se nipa dodo se nanim wo social media no so na wo AdwenepaheneTv ebebo wudin edagi followers why nanim wo na ya se ade obi nim wo ne se enesopoku ukotwe aba de call radio station kudi enesopoku achi no ena ma nipa de hu wo na ya se ye kan na kan ne wo na apeso ogina me kon so edigitin won se won crofo no o se da bia mbo AdwenepaheneTv din because omunim se AdwenepaheneTv obi anime mikasa empanyefo tie emofra tie obi atie nto nkrofo no po na pese omugina me kon so eyede edigidin da be na obi akodidi enkobesi atema me makotama koto me YouTube menye bida but mo obi ni matem na nkobesi edrimika na atama koto no YouTube gansan na da koto da mean say me hu hia pa kom YouTube kore so bi edi nkobesi atema makotam edi akoto a da bi but once nkobesi obi di matema na nkobesi atam na okoma na caption onidi ne time no aso awie me na man nkobesi free social media 5 days esema wo nkobesi wo se ejimi wo ya me small boy wo ya akra ketekete wo se na me training one pon ho na me training one pon ho na me training back door one pon ho obeko 5 minutes 15 minutes me you are free you know so 15 minutes yes pap sa pepe 15 minutes no obeko na why day na wasan ba later no wasua nyansa no say yes page no wapa no maame munko na mkonkonko biebi ai moko biebi a na mo da sua nyansa wo ho ai ha AdwenepaheneTv ene BeckyTv sa pepe na ya see kufisa for busuafo se omo agya AdwenepaheneTv atum because omo won say nsem na me de ba abonten emu do emu ohye ti won kroforo mpushi wo no me da omo ase so mpushi wo e ma oba abonten na wa bie kwan no ato de ama AdwenepaheneTv nti kufisa for busuafo expose no afei ena ebe koso pa audio so no e dos ye me mamo hunu nipa mo ba no ene motie memo hu nipa na yase wo ye yes na yase oba wo nan fiamfia sa kokohwede oba wo ti atachemu a na wo nan adro ho wo nan se tawoto wate wo nan tabro esi fom se tawoto oba fun bi sei se manyeska akoye meto na na wanya wo nan anka wo nan esi fom na na wanya anka ho ntabusu ya se meda se kofisa fo maame ankasa etime yi na komam aka ewo media no so maame na obedidi matem no ene de maame ne so da AdwenepaheneTv boni a chene dia ene kofisa fo maame afei ene expose no ebeba monfa mo na nsi form because be bia na ya ase wode oba be ma na kohye no enye na ya ase pese wotete wo ne kofisa fo ntem na ya ase suban a wode te ewiase no na ya ase
se wonim nyansa nka bebusa ho se debe ntina mekɔ wale a bɛma na busuafo bia nya de ensi wo na ya si se ka akɔ wale na bɛma na busuafo mpo ba ho na ne wo no monya problem krompo na ka be hu kwan afa so obeka wasem afa wa unim bɛma na abusuafo bɛma na busuafo bia ni mu o ma rejectew wonye obia te se mama me kwan sa adwenpan na mini expose big time senia wo udu jimie ene obaye ebe chamu me adwenepan ne se meka bi ma wo no wo ka se me koye dirty work e man sa dirty work ni nyina na ya se me ka bom na me nyina abeso ye wo so mema wiase enye wo de wote wo pa ko bi bon so beka se ye wo ho a wo wonya the gas e be di mema yira tem na ya se ene wate waso mu sem ena wale ene wate nkuma afo ene wate wase ba no na wase ba no kra de mate se waye audio so bi ate agumu a enche be pia bonten wase ba no mate se waye audio so bi a anu ehyepa na ya se suenyansa omuno pushi wo no omo pushi amako wrong direction enya adwenpan no so me adwenpan no he untumi me obia no wa watimi me social media no so record untumi stand adwenpan no never and ever na yase afina be expose big time yes ese agiko fisa for free sa anko asunum Nana Safo kantanka ese agina I stand for Safo ebusia me gina o masafo ese agisafo e free sa o tan e kan se be kan nim ese Safo hwe ne ho yie e wo Nayas adwane die because Nayas maame eje moton e free Ghana e ba se Nayas e ye aduane a ne wabu kakra no da guma makofi Safo o ye aduane a no oposa kakra no da free mama no Nayas start e yam empentoa abusu me bie nsam so da kire mo kofi Safo abusu afo e mo fa mo nan ensi fo mo nyesa Nayas wa hwe a monte asempa ba bi o mo de mo ba na wura no anu edene Nayas ye minimo se me boxer shorts ehye minim ye mutumi ye din komo akọ akiri ye din komo afro esie ye din komo akọ esrem ye din komo akọ akiri ye din komo akọ baabia nantwie ebini egu me I know everything Nayas astati yam mpentoa ne maame ene di animu ne maame age moton efiri o my Ghana mu na oda bre Nayas munte ne ye ena Nayas astati yam mpentoa nkete Nayas ye aduane a na wode bi apetepete so edema kofisafo se woni te wo study hwe a wonsa nansan man no ebetena video mu a won hyeda enluki all that happy man ne ba won hyeda ne asa ni je bi apo no wonsa tina Nayas kasa o kasa ne boso se ai mekunu ena so ageme se mekunu empo ese ai ena se obewe kamea mekunu etie odo na no wosre Nayas ye me ka kirewo be ma no sa moto na wo maame no te Ghana na eje baaye na ka modi bi kwakwa ye owura no so owura fa nhyensa no sa moto no Nayas me prove mo wrong me kirewo se adwenepahene ena no ne edilo no empentoa na wo yam na se kofisa for starting odidi wo restaurant nyesa so no abafia wonye na duane senia mrebi na wo Nayas na wo suro wo fie o se eye owura kofisa for edi adrobe gu aduane ma wadi awu enti na wo no aduane a na wadi ono aduane si wo a na wuni no the same thing na wo de ye man no me prove mu nyina wrong Nayas me say that by the time I will finish this expose no Nayas obesu obekasa why mistake so wa ma abonte amepa adwenepahene na busuafo achew ka oba abonte be pa achew ntem a nka to twai wa ma abonte na pushi wunti se nko be se pobi akata na nim gu ase so but mo omunyina na nim gu ase na be follow omunyina abusia Nayas maame age moton e dia base afa nye kofisafo owura asafo onse nansan wa ngasa wo nayemu wo shada mfili okay wonse nansan wo te wa ase wa sin bi se enye normal ti Nayas abusuafo baabi a maame no ede e kana say Nayas awale mu nsem ne nam no anu edene kofisafo abusuafo mesrɛ mo momfa mo nan ensi fom ne sisters na abi mo Canada France
sister bawa kra do bedidi matem bebre sister bawa me do boni ache wate ai atem dia bedidi me no me do boni ache wo da me twam e wo France bia no me baba be chia wo sa pepe no no wufu amadi ba me sro ye me nyam mpentu angum se na Nayas eye no tina sense most dia the way a man no wo ye video a won shira nye okay no enu ma nye de enkoye adwempone e wo Nayas tirim tam se me expose because nyangopon amma hunu se man no guso ti asene de ese agine free ne hawo mu ena man ne maame owo no no ebedi di atemmere bi atwam didi matem na busafo de abusuo mo so paame ne nyina chi no enne na omahunu se sabi obi ene beton omoba no ede maame ti Nayas wo na beton wukunu ede maame se mla medidi na tem na enye me pe se me ba abonten na Nayas samsewa na wo kana samsewa na me samsewa e beef dada ene me samsewa ni beef bi mu me ne samsewa ni beef bi samsewa odaya adesua wo ba enam ne samsewa e beef dada ena odo asem ba na me ka cho se to bo ase na me beef mu me via makokunu so na woto se me de samsewa be su na tena na ya ase atemide ban ena emfiro num empie ye obi ne wo bad record ekitawo adwempone a ede ekitawo adwempone ekitawo na ya ase ti na ya ase me ka kire wo se me adwempan ne na me se me social media obi abehu so ne oban because ensa aboawo na ya ase me de me kra ne me nkwato ho ma enke yewu aka ne ko me ekume ka ne ka me yere ko odi kuna na ya ase sa nim guase na wa ma manfo so munnim atem no sa nim guase na wo se amanfo medin semfo mfa nkyerem no sa nim guase me kyekire ne nyina de abro wate me de ba so Yesu dimu me de ba so Yesu dimu na ya ase wanim guase abawie on so betena life mu a hwe otire ho a de betena wo hwe ya bia de besi wo se basa na ya ase mema wo hunu se adwenepahene sania wo ba ye na wo ka se mfa nye bema na wo ne tie no satam na pese nku bema ne mfiri wiase na pese ni di bema na tem ye so pa no obia hunu se bema ne nye wo mo ho ka wo nye hwe betena social media be gu bema ne mu ase sanim guase no me se ma load no 1 million times e ba wo so kakra impo ni o e na ho popo yi kakra impo na bema na busuafo apia bonten a ye bo tuja no ene se wato aso mu nsem wo wale bema no e na otwa bema ne ntro se wo dan na ya se na mo han ewiase pa de slekun fuyi mo ha adwen na wonim so wanya boga enti ho apɛ na so mato dan me wo dan na ne so pokuko di wo mu no dan na ne so pokuko di wo bubu empa anadwe na kohwini ba sanse ne ba te se wa wo hye ne so poku one day pɛ wo hye na anadwe na wo te ne so poku na na wo pe fame wo so la so bi ne mu na ya se na wo social media na ya se me ma homework check your followers why ansa na wa be keka nkwa asem da kira adwenpan ne so check your followers and what the kind of adwenpan TV akọ compare adwenpan TV ansa kra na da ba BeckyTv abe check why but down for ni ba te se wo kohwini sansa ni ba te se wo nim nipa ya bo mo e wo media no so wo me fa wo se ka me pejawo ka mama amfo ahu na obi ahu se adentra wo nkrofo na wo so obi bo obi din da je followers no wo mo do mbo odin a amanfo nkonkonko hwe mo wo nkrofo na adentra wo mbo odin a saa keke na wo ka na obi nkonkonko hwe mo na ya se ye ntena se enye bias o ye ntanya propaganda o tena me kire wo se wo nan no kona ko wo mpane e wo nan no tam na wo ma aminya ye na wo de koje moton moto no koje ya Ghana na wo de ma ne wo no wo so wo yam mpentoa wa ha Coca-Cola bottle any Guinness bottle na Nayas be ma ni ho a na wo yam ya yam no fiko a wo ye adwane bia na Nayas e wa ade bi mu se abusua e wa ade bi mu se me kire ma ade nse wei me ko itiri na me ko yi wo mpoase wei me yi wo mpoase yes ti we se wo ya honhom bone na wo bakra na ma me wata wakonka dada eti eya e wade bi mse na Nayas eyam oyam ne se ya no ayam ne san ti be ma ne ba bididi a drink krampo no wasaka kra bi se ya na oda pitipiti mse ama kufisafo wo ye aduane a no wasabi no oda pitim no oda makufisafo woni no omodam won Nayas ye be expose big time
Kofi Safo yo bi ba o. Na busuafo hia no. Na busuafo se men kan che o se saa aduro no e na me adwempan so mo nyina mo da hunu to mo da mase pa. Ti se Kofi Safo busuafo so mo time achi de mu odsen. Na ya se Kofi Safo busuafo mpo time achi na wo ye hwan. Wo ye hwan. Kofi Safo busuafo mpo so mo time achi. Ta fe na expose no me be expose big time. Ama na busuafo no so ho atọ mo. Ese maame no so da obeda. Se Nyankopon aya adom na wafa me adwempan na wo nipa bone ni be yusu me se me kogu omba na nim ase no. Wasa fa me so esan expose wo. Nti me expose pa. Me expose big time na yas. Me mo hunu say yes. Atem di na be di me no. Wo ye big mistake. Won se na oba abonten no. Nka wo nim nyansa nka ba no o adwenepan ne. Enya wo na me di watem o. Nya wo na me di watem nti bra adenta wo yem se ba no be confirm life and colored black and white nyina wo remix. Wo be confirm yesan. Wo ba so be ka chem se de nkwasesem na me ye me nya na ya se nkwasesem be na me ye. Se wo ba ba si ate se wo. Wa wo tia wale ase na wakodi wo ho. Na me gina wo me kan che se wa ya ade me bo me se ma wa bodam June July 1845. Kofi Safo yeso yo hene. Jesse start near hwehwehwe na hini nim yi. Na ye de abaso bode na ema no se ne se pepepe. Nti Kofi Safo na ya ase de ode ne de afa krompo na oba ye okese pa. Na ya ase de nam se ka na wotim na ye adwum ka. Adwum ka ne da ma nti wo de be ga ya. Wo pese ase o kire se man na onye obi a na se. Na ya ase ma duadua ma hunu se wo na ye kohwini ba. Ma duadua ma hunu se wo na wo ni suban. Go ka wo suban a ka man no ko de ne krata be wale wo na ya ase busa wo se adentre Kofi Safo amfa ne krata me wale wo amfri Ghana. Vida asende 100 stars Nyankopon hira wo na ya ase adentina Kofi Safo amfa ne krata ame wale wo amfri o my Ghana mu ka wo ba nan ka kuta wo visa a wo de ba wo na mu nipa boni ni ntino blackmailer ni ba te se wo ntre Kofi Safo when few amfa ne krata ame wale wo e wo my Ghana mu wo ye smart wo se wo yo ba na wo ye won so bebu na fa so a ese Kofi Safo ese opoba wo fro onyanya fufuro bia ntina wodo gegina ninga kra odo gegina ninga kra no na ne na busuafo hwehwe ama no bibia anya yesa bibia satese kimu na yas wo be contem me ka kirewo so abodam. By the time I will finish this expose no na yas ewiase be ye mobo ama sania saatema na wusu me de me kra ene me nkwan beto ho de ma wa me pagya ofura awreho no mu a me de obedua anigye edua so ane wote anigye dua so a wo pese me adwenepahene nkwasiafo agimifo bi mmla medidi me matem no mesa pagya wofra anigye dua no so se ya na me de akwakosi amnem doko obeye tiase wuo na me ka kire no wo obeye tiase wuo na ya ase enya aboa ne kwase na obekeke ka no da bi me he musa na ansem bakra mpo na aboa ne kwase na mateso because me musa afi de wo do ho abayi Kobi asene 200 stars Nyankopon hira me musa afi wo do ho abayi ntina ya ase afi na mbeto me bo ase a drop audios no left right. I'm the second coming of Jesus Christ. Yes. That's Adwenepahene aka Nkratam Kinkon. They say na ya say Nana Safo. Bema papa bi kantanka. Yes. Wetin na busafo bi da tukwan. Ese na busafo say o ma jab Adwenepahene atum. Yes. They say no. Enuma evil things bia na o planning against Nana Safo no. Me de nyina ba abonten me drop ni nyina. Frank asende 200 stars Nyankopon hira wo na ya se it's about time a ese wiase e fa Adwenepahene so mu hu wonipa wo ye won se owura ansem no ba no Kofi Safo busuafo ampio ana won se owura ansem no ba no blogger we fa won se Kofi Safo busuafo ampie but only one expose Adwenepahene start here won se Nana Safo busuafo so bia hwan den one so bia wan de obi ekasa ene ko sister coast platform so na so de keke the way na busuafo eyedey wow
the way an abusuafo eni agena mo say wow adwempane nyankopon won hyaw we say but adwempane your viewers are rich oh yes oh my viewers na there yes omo ska say omo say adwuma na adwempane edi no yes obo adwuma nto omo so bo mabaso ente abusua saa pepe enete me ba ya ahomachen a enye ne bone kwa so me de aseda Papa Gucci as 100 stars. Papa Gucci I'm going to I obviously can you stop this? They can stop insulting your wife. Oh, that be me there. Watra a puto. And now check here. Sango for say munya no mo yobi omo di matem dada. Sango for na Nayas don ne ho akobọ mo no. Omo yakofo bi omo di matem dada. Nti na me back case emfa me ho. Na atem di. Who better social media so atem di. Me. Tama me wo school no. Accra me pehuro sino obia ena me so ye obia wo huru me a afena na mani eje yes me pehuro me nchiri huru obia wo chiri huru no ena oyede obia wo chiri huru no ena sa nipa no ohuru obia na ye ne ya but me pehuro uhuru me na ye mesa e me de yes the more na wo huru me no oba pass ne 20 stars ngopon hira viewers no mo send stars for support movement no stars ne the emra sa pepe the more na wuhuru me no na me ho ye dene more me adwempane de fa me ni agro expose no abusua nta homache we de me ban Thanksgiving said the Nayas na say owura de no ukodi wo wie no ukoda ase nya Nayas da me say ukokodi wo a yesa akoye Thanksgiving service ukodi wo wie a oba wale fokodi ne ho a okoda nyankopon ase Nayas eho na nyankopon te woto eho na nyame yi wasa atwede na afi say nye sa moton na o ma me di free Ghana bae na won say e shock oba Nayas won say e shock o ene wa me bie so no evidence kita me no social media on be kakra no wotena ase a esun ko na abesun the whole day obesun asun o hwa na mpontimi na bi mema otia paiwo obenom pala be 85 million enko ye the F pack be free Ghana bro enko ye do wura machine mu okrum a enko wuti be dwidwa wo say ka se no mu dwa galamsey no o mu dwa gold abuo mu no sa na mema wuti adwaw wonim the free soro ba Nayas ko awa hyeda de eche me empush na be ye aboa kwase sa aboa kwase no me matrasa level no sa onkrofo na mo pushi no won so mo ye nkrent no ye mo mu din o omo ya totofefe wafo ntomo no obia ne momo ntumi din de omo betumi abo on se de be on ba adwenepahe no ba kokro podo otimi kam adwenepahe wa kam be boso menu ni boso miensani onti ne di omanum da omo ya totofefe wafo ti Nayas social media obia no betumi akon age wo me ena me kon de je wo obia betumi asando aba fom me opa ko nipa over billions ebe kuntia me omo ntumi stand adwenepahe ena wo no woto wonom no obeka se na wo depression mu ena wo sene sa audio no na obi a wo depression de na wadwene timi da wo record be ma ne te de obi a wo depression de da bi ade no peace da bi oh expose ne be ba mo pa nkobesie mema Nayas de ne break because me say nkobesie na say wo jimijimi akofa Nayas video bi emema caption man for target me ti bo Nayas kuduru ba bia Nayas de ende a long way audio sun doso just suppose me say mema Nayas team ahyehye no enti me duru bia na ma breaking things afa na be ma nkobesie ne maame me be breaking nkobesie maame into pieces because am say nkobesie no on be say na maame ho beto no e say maame no man foforo asa be di makache afa na be bo maame no be bo no patupa movement kofi ku na me maame no afa na be kire no say yes e say maame no pese ofa Nayas e wo ma adwuma nim na ode Nayas ye ma adwuma te oba bia na nkobese de no be bo bia na maame o hu ofo ujimi odoko ye ma adwuma the same time na nkopese ode be ye me wife na so maame we pa wo be kanfo me yere sa na meni ho abeka so ena besrame obehu apa na amanfo we no ti sara nkobesi ne maame tie nkobesi maame wanyini wa adwuma nim oba panyisi na nisise chinyina ya taatu nkobesi maame ne twaso nyina ya taatu maame we me se mpanyifo bi ne kasa kire me jai but me hu se still na ne ba ne de age mi ti me bona Nayas
kakra bia na masan tiesi nkobesie maame so me ma 15 minutes suspension obekọ oba na wa be jimi a unya me nhwe me biom 15 minutes ko yes ma suspend o 15 minutes suspension ko musa ko fa fake account ba ha me suspend o Facebook for them was a pass say mo dey 15 minutes suspension aba to buy na ujimi a ni a suspend o obi si Mr. Kuni focus on Nayas please oh I will say answer pepe enti Nayas de update urban audios no dos some catch say audios no celebrate require 1600 na 1600 no na egu akire a ono efrem ya me recording adentina wo ne be ma na yemu nyina asadwen pan record ma recording so nyina kama eda ho mentimi ntontwene kwa ese ni patie no mu no ba akra wo yesa na Nayas no Nayas be ma bie no odina ne ho beto no da wo se ne sopoku edina ne ho ama kana say hwan po chese memo madini nyina ne ho ama ese kofisafo di ne ho ama owura di ne ho ama ti da bia gise o de kakumba supporto Nayas ukuta bad record ene kitawo to bit sa adwenpan de ka Nayas ka wonfo asem ma no so to betra ase na adwenpan no wujimi dodo na wujimi dodo tama wo do asem brem de na wonim se mi jimi dodo won tama wo do asem bae na mi di ukunu atem no na wonim se mi jimi dodo afi na buka osim afi na beka se mi jimi dodo afi de obeka se menim tantan afi kwampo de yese wo se an na adenta divine na advert brem se me nyema no na me ho tantan na me divine advert Nayas ye me ka kiro divine divine emi nua ba me ka kiro divine advert na me ya kusise wiase besai opa kukuru over 1000 billions of them fa come divine won few name few china we emi nua ba ti se wo jimi wo divine ho a ono anga se so live video da ma ko hwini sansan ti se wo bodanfo mu no obi kasa na obi adwuma a wo ye no na mdo abefrem na ma ho ya wo so nti Nayas isa iPhone 14 ba o 11 kura unkuta bi 12 kura unkuta bi na de 13 ke de 13 ko yo owura so ye guy owura ye bad owura ye bad oh yes nkobese maami na ekochi wo mo nkobese maami yusu Nigeria fo dom ye ma adwuma Ghana fo nti nkobese maami se no ne connection wo ye pa no se wo yo ba na wo na busuam wo Ghana person fo so wa de oba ofo so wa de oba wo so do ba be ye ma adwuma na be 1 year wateneka ti wo nkobese maami fie wa entem bia no wo je ema no mfiri Italy ne yefo ba no yes no kochi wo mo ahomache na nkobese maami do makwa koginam na ese abrofo no condom we di wa no okọ we di ano okọ we di ano okọ no so odan a onso hyemu amanfo di ntu hwe nkobese maami ne hall a wo sese wo hyepe waye ne hall hyepe sa primanfo na omodom hall echi mema no sa na waye ne hall ho no sa na da job center for bo awura nkobese maami fie no ada job center for bo me na me maami ka maami ti ase a ena me tia buru kire ka maami krompo nkwa aban mu sa me maami ti ase na me se me ye guy me ni ate a sa me ka maami ko daka mu aburu kire ha ka maami ba bia nkobese maami emfi aduri na woti social media so ye guy ka maami akotena Ghana apeka papa bi amana na nko dem nkobese ka maami akọ Ghana kuhwini sansan ti se wo maami guso tia ena wodidi wa aban na ase nkobese wo maami guso tia na wodidi e wa aban ena ase ena manfo odi ne ma no 20 euro ne 10 euros enye ofelimpo unya we nyina beta social media be gagai wani nwu ho ade wankasa krampo no wontumi obi say I started using divine because of Becky. Yes etino what you say come see my skin what you say come see my growing skin. Yes me say nti wo Nayas wo ye kuhwini sansani fa wo bonko besie maame na mo start na mo use poklan because mo niska mo kuteska na use divine organic skin care product ti wo person o skin kala na kama ko divine ho o ma nku kama de asra why enti nko besie maame te ya na okochi amanfo nko besie maame se me na me maame ne no a maame wo krompo ne ho so mfa so sene sa maame no si Germany kuruma na ne ba ne frɛ no social media den nko besie me ne ewu ama papa
mani ewu ama we nyina che ama oba adwamanfo na ono so kodi no Canada na san besi wo so okurum a because of say mo ame bad record ekita ne ntino sa breaking obi am person de ne baba be ma wo ame ne bad record ekita ne Germany ya wo fa tuntum ne bebe ka sa ma adwuma hema no ne ba no e na akwa wale no na se ne odo be ma adwuma nta de ntan ko besie wanya tuntum ne ba e wo Germany ya na kohwini ba na wo ma ni yigu o Ghana ne papa be fa na ko Canada nyinsen yigu a de sie ne papa no enempo ne papa no po nko besie wonim no nko besie ge ne papa mpo wonim no ge ne papa wonim no na ge no afri Canada woto no McDonald's adwuma no ye no mu di ne toilet su nyina ge no ono sole akotena Canada ga nyina McDonald's adwuma ena na wo ye wa abra ne ye odo abruchira McDonald's adwuma benya bia ye simple fofole o sole as ge na atodan hwa na atodan wo Canada obeja hwa betena Germany a nko besie oba ben na atodan wo Canada obeja dan no so betena nase baaso no mu nyina live under government what diko besie wo de Jimmy na fa ho bra biem Jimmy na sa fa ho bra wo de ho ba yes mechre o say senate we dem de twa commercial commercial am de nko besie etwa mechre ne say me wie na yas de na me na yas de be gina mfimfin mama na yas because say na yas ni nkuma afo ne bon tujaba te na yas ye me ka kire o say odwuma bone na wadie ne no ma na wahyehe na se kofisafo mpese mama kofisafo adwene esesa na oma back to the senses biem no enam sa wo pe kratent no wabo modea mama amekoje moto wo amekoje moto no sa moto na ka mode start aye owura ena owura so eluku sharp owura sister na wanya na ba bi kono sunsum ekata owura so because of say owura ena ehwe ne mama ne mano ema no owura bi obi anyepo wo nhira no owura na etimi agina ho ama ne ma ne nua ba ne ma no ede ehwe no ohwe ne nua ba ne ma no enti owura ne nua ba no sunsum ekata owura so tina yas ne maame ede aduro wura nioma mu ensam ne bibia maame otimi ka se fa sha protection na nom na akote munye dene na ne mba ne na maame na se ne ka ba owura Ghana kwa ka ba owura adi wo na yas maame aden maame abrewa otimi ko je aduro se bema emfa nwunsam no ni na ne kote munye dene ontimi ne oba na onfa oba ne to onfa oba ne style bia bi ntenam se owura aye ne sister na ofiri mu no papa ne ntino ne sister ne sunsum kata no so sama ye sunsum ebo ho ban a obenyina che rough ene pascal na afre na yas okoye na wantimi anye de amfa ye funu ho no ena omo ye se da bi ene ye yensan ko boga pimpnis wo se ne ono atu okunu ne din no eye Mr. Safo fie na okoje moto ti moto no ena odi kan ko petepete Mr. Safo ekwan no baabi ono owura kokko gina ya baabi Mr. Safo letter boss no wo no the letter boss no de saa moto no ko petepete wo ahomache na yas de moto no ko petepete wo to de ko petepete wo na Mr. Safo wura afie wo na adwene se san no me kra asede mbibia yire asede ma de yire no kai se na yas ayira na yas woi anse na okope na yas akira kwan na se moto na start ye adwuma ntina ne na yas timi gino kasa an ena nipa na ko dimi kura na mekunu so ageme nipa na dimi kura mekunu so ageme na ka ukunu nya moto na ade ye na kana yas ko beje wo ko anyo ena odi sa moto no ye ne wie no onim se be ma na ebetena ni so onim se ebete be ma na ni so nti kwan ba fa so ne se sa ade a obede ombesan yam kana say empentoa unse se obi pese okun a dying slowly okun ketengete a no mo de mpentoa eso mo de mpentoa na start tinam se kofisa fo maame ne nua ma so mo ani amere a enoma beka achi se mo ani amere a enoma beka achi na ya se nipa bonini opeso ya na ka kofisa fo to se kim e kana to akofisa fo enihwe ko because of crata antio kratas na yas epinto opeso ya na wo ka kofisa fo to se bem na afre kofisa fo a ono a ontumi mevegi ontumi nkasa na kofisa fo sika 7 bank account na bibia na kana yas pese on na sati control kofisa fo bank account na bibia wo da mo mark e wo no na se na busu afo mo ani amre a ensem wa besisi no se na busu afo mo ani amre a
ombehwere omadepa nokre na meka tro na yase enwoma adwempan me de ba abonte no obesumo jase to entabusu me da mo nyina mo asesem ba betie nokre BeckyTv we good morning news and am de bremo sane ebe ya obia behunu ne ede ne ya ekro se na yase ne suba mbone ne nwoma a wone ne maame a wonte Ghana ahyehye no adwempan ne se me review all their secrets eda beto abonten ntabusu obaso ahye video no ema ya se de be ya down the video bia ba oso wonsa be de oso wonsa be kana yas kope divine organic skincare product why oye oto no na oye onan eka ho mame Ado na se wada focus aso ya ho ya sa hwe na ho ya me se me to na me no fu na ni brama na me come for divine pills ema no se wakwa akwaji bio the divine pills or that ba no na wada focus akwaji bi se no toro no fa posa no hu se ne no fu ne to na hyehye because there be no complain so to no fu ni bi yo and the divine pills na wada focus ya na de why kwajama na ni bretu etwa wo ho no ani na ebusu ya ka fu divine pills amamo na de wo mkrampo ne se divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kwa anu aso bo BeckyTv AdwenepaheneTv wo no fo no so e be hyehye no wa wo pe no fo akese wo no fo no ye te se medie ni bi no wa wo pe to akese no divine pills eye buwe any akwa we madam fu obada to no fo ho because madam fu na ni bre me papa sa adwempane na say na ni mre wo biem no fo de ho hia mesra mo eto de eho hia e man kwa ewurade abusua mesra mo ma na mo yere mo no fo mo pe no fo ada ho no me kanfo divine pills da ma mo wate e ma no so a mesra mo pa ho fe na mpesa mo no fo girejira so kama se picture ya da so ya wade ne to da so ya chinchin to yi mesra abusua mo ko na mo kopa bi ne nua ba no UK na mba na da no so Adolfo BeckyTv secret ama ne kana ayo soche na ha ena ma yie pie divine organic skincare product ena ama me color yi shining like a star mesra mo omo wo UK mon contact omo ship worldwide se we ye tuntumo we ye koko se we ye hono ho ebe jew na se wo no wo so ka fo ye divine organic skincare product ama manfo na se kun na jew sa no na ama me color aye soche na ha sa na kun na mesra no se ye so ye bia na se tuntumfo de wom wo color aye tuntumfo de wom kokofo de wom half caste fo so de wom na de me de kra no se uko ho a 10% discount ubo BeckyTv and AdwenepaheneTv a obema discount kama wow ena UK ye nua ba ye obo adwuma papa adofo ne number no ena gusu no yesre mo contact no se na ebe ya oso body no ebe na ha wono such it se medie no wono ine dampa mu a he ubehu oyire no yedum light krampo abehu oyire no unso kunu ye tuntum o wo ye hwan o me say odo ade a eye ayukra ne se ni mame na no waye din say odo na me nye din say adentia mi ko me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David men ha ho kura mame me kafo hair TLC amount hair TLC o UK me say mame wow tiri hu kuku se me say kura emro aforo kwa be gym ma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui o enku no no mda ye nwina se na ha sa no ogu wa natural hair me ka se utiri nya popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto health TLC obema utiri nwina se na ha so chen nye mintumrika ene mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusu worldwide be o me shipu da blog the nyaso be board BeckyTv na se BeckyTv obenya discount e wo hono health TLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduko ne se metu mutiri ho samata mesro muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na show video etagui natural hair nku bi bia omo ye nku ho adwuma for etirimi utiri nwa kuku a mesra uko ho mama nku a utiri mi be nyine from unso bu ho a opeso ye natural hair o jani tiri mi no tiri mi na cancer ya ba we mesra mo contact no TLC mesra mame omo ye boy sabe pepe ene wow abusua me da obi ase se o tama be hwe AdwenepaheneTv BeckyTv so
Saya pepe. Oba no answer I watch a video no subscribe to YouTube channel AdwenepaheneTv BeckyTv. Uko TikTok so AdwenepaheneTv or BeckyTv de e wo honom Saya pepe. Direct TV Adwenepahene Media e wo Facebook Saya pepe. Nta Adwenepahene de e ba no se expose a menfa homa. The whole social media me expose ama wo to betete. Metete wo to ama draw so to nyina de atete. Me chen anas ameria o social and the media no so. To me ba wo so a ese wo dwane wo anwane ankwankwankota I just say kan kudi me ma wo to abon say kan eyam so fa Adwenepahene aka krata mkinkon me da owura Safo ne ma me ase ne nuanom ase so matimi a voice out no matimi ama mansan hu say omota ya Adwenepahene achi say watimi age omo bana nka okowuom no watimi aba expose oba bronsam no a ogusu a wo ye expose no na abusuafo no so ni abre agro na yede say na ma beef ne yede ne yagire won ye expose kese big time pa yes ko na ba ya obidi anyamrasem esan prove stubborn tin stubbornness no why no sa so sheda mra bonte no make sana esa won fo sese kokko sasa menim no pa wontumi na wo Nayas wontumi na ketekete kura he the way abaya we no gina me kon so ena bra we di matem ena bra we di matem ko di natem Nayas me se me ma wo na wo me ma wo nya dey enna nya de me mo ada tabusu amedi mbosi anyame adoma chena audios upon audios ye be drop it am obi atena so mu nsem se nipa bone ni owi asam se Nayas de me ntwa no so wo betutu ni hini no evangelist ade ai ye be expose mu nyina big time munyimi ni ye de mbosi anyame adoma chena be hia.